بات دنگین کردان دنگین بباندورن جبرکو کرد رژه کی گله لی ترکیه به میلیونان به دهان میلیون کرد هنه بگمان او چارچوب پروپاگاندای هل بجارنه چارچوب پسپوران چارچوب کمپاین راپرسیان دنگین کردان د بس سنگ محک بجبه اکلای کرنه البته اگر ام کفنو شپیا به دهان سال در بازوین د سالاداریا ترکیه بشوپینین هر آلیه کی ترکیه به چه جهپ به چه AKP به کردان دنگ خدابیه مسوگرا د سالادار بویه اگر دنگ خناده بونه ایدی لاواز بویه اگر د سالادار بویه لید سالاداریا که به ائتلاف و به پیمانی بویه به تناصر خانه کاریه ایدی نهاجی بو دنگین کردان بگمان سرنجا جدی هه تيغوتين وكمين هال بجارتين 2008 ين شارداريان لإسطنبول لأنقرة لإزمير ديسان كرد بارسنجا هزي دقارن برس جانو آمدي أو بردف كي تفجرا ديمقراطين كردستانيا جباجار آمدا دياربكر باكوري كردستان اتقلمي بله كاك جانو دامتا باش بايدي ام بردوامي روشا هال بجارتان لتركيا تاقيم دكين هالبتا دنگين كردان جلتين تاقيم كرن سرنجا گلک سر دنگین کردان هله او کجه سرنجا جی اداره و دنگی گلو چاته تکرن آلیین کردان دنگ دیرین کردان چاوا خبر هف کرنا کوروشوس بی جاو جدا بکن بزام بین گلو کی باوی که دموکراسی و پرسوان چاره سر که جبو دنگی خو بدن بله روز باش جوایمیان را دست پێکە دا ez cejna hemû gelê Kurdistanê û taybetî hemû Müslümana pîroz dikim. Rojevekî germ e bi rastî li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiye bandora hilbijartina bi her awayî xwînîşan dide kolanan da di jiyanê da gengeşiyan da falan. Lê halê me Kurda bi rastî çawa em lê dinêrin rewşekî ne vekilî û zelal e. Rewşa Türk, aliyên Türk, Cumhur Millet İttifakı behev ketine lê Kürtçî duwe naberê da bûne diben. Xudaper li aliyekî dinê HDP û Demokratîk Sol Partî çi dibêjin partiya çi kesk ew çi li alî din dengê Kurda bi Millet Partî ra ew bikin. Siyasetekî Kurdistanî siyasetekî serbixwe helwestên Kurdistanê derxipêş mixabin tuneye tenê partiya Maf û Azadî Haqpar sernavê Kurda wek mafê beşdarbûna hilbijartina bi destxistiya ew beşdar dibe. Ji aliyê din partiyên Kurdistanî yên hene di rojevê danînin. Em wek tevger û pak me daxuyanîkî da deklarasyonekî da me got ki ew aliyên mafê gelê Kurd nexsine rojeva xwe bi tu awayem wan ew pêwendiyê me wan tune lê kêmasî mafê gelê Kurd wek daxwazên lezgîn wek daxwazên nêzik di qanûna bingehîn da mafên milletbûnê mafê gelê Kurd têda cî bigire zimanê Kurdî wek zimanê fermî bê bênaz kirin mafê rêxistinbûnê partiyên Kurdistanê bi azadî xwe bi rêxistin bikin bi navê Kurdistanê kesê girtîne di zîndana dan bên berdan navê gundan navên berê ê Kurdî bûn vana vegerin dîsa bi navê Kurdî dîsa bên pênasekirin û Goristana mesela Şeyh Said e Seydê Bediüzzaman Seyid Rıza'ya ew mazinên serkeşên gelê Kurd ciyê wan tirbê wan nediyarin vana ciyê wan ew bikin xwediyê wan karbin erin me bi van daxwazan gelek caran daxuyanî dan gelek caran bele kak canî xwastekên mêjînan e بله توزانی دوزا کردان دوزا کردان سر اردهیه ام بحث روشان ها بکن بجی نبون بله بله یک جان ام بحث روشان ها بکن ها شقابه بگمان پرسا کردان یا پرسا کردان پرسا که زمان چاند ناسنامه خواهد نامونیشان ام بحث نهاد که اینها روشاوه اگر چهار روشته اداره کرن بله بله بگمان هر دو آلیین دجبری آلیین دا سالاداری داخازا دنگین کردان دکن گلک اکتورو و گلک سیاست مدارین کردان لدیجی هفدو بکارتینن که واتا کرد کرسته سرکی پروپاگانداین وانه افا بو گلو
بله راست اون راست بجن یعنی ام شویاتی این زمان ام ده بجن کرد دبی به یک دنگی به یک الوس وک دا سر مافن کردان در کن دوی قادا ایروین دا نل گل دستلاتارا نشیل دجبره وانه بجن کی مافه ما قبول دیکه به شرط مافه گله کرد مافن وانه روا قبول بکن اما پشکریا وان بکن ایرو کرد تاین کرن دوی سیستم دا دو علی هنه کرد پشکریه بده کی جان علی او بسر دکه yani sistem serokati ایرو لترکیه رولا کردا گله گریگ خصیه دبی کرشی به هشمندیه کی نتوی تر بگرن ام دبی روژه و سیاست البجارتنشی به شرط خدمتا مافه نتوا کرد بکه ام پشکری دادن اینجا ایرو هم دنرن سیاست آق پارتی و هوالبند وی دمشینن به تو اوای سیاست که بای کردا اونا که جهپ و هوالبند وی تشتینن aynı تش همو دبی پشکریا ما بکن دنگ خوب بدن لی ام بین سری ملودن ام مافی و تنه حساب کن ام شیویار رد کن ام دبیشن گله کرد دبی همو آلیان کردستانی هلوسه کی ییدنگی بگیرن لی مخاب نویا بسر نکد کرد بوندو آلی دو بش ام وک پاکو تفگر پشکریا حق پاره دکن دوان هلبجارتنان دا ام دبیشن گله کرد وک حق پر فدراسیون ده پارێزە ji bo mafê federasyonê dibe Kurd karibin dengê xwe bidin Haqparê ew ê daha çêtir be wek alternatîfekî derkeve ortaya. Bi rastî siyaseta Tirkiye ev sed salên dawiyê li ser tunekirina û înkarkirina gelê Kurd hatiye rojevê. Îro jî aynî heman ew dewam dike. Li parlamentoya de zimanê Kurdî wek zimanekî tune tên hesab kirin. Kurd nikarin bi nasnama xwe ifade bikin dibêje ki wek parlamenterekî Tirkiye tê bigere lê îro parlamenterê bên hilbijartin wek parlamenterê Kurdistanê divê li parlamentoya Tirkiye cî bigirin mafê gelê Kurd bînin ziman em daxwaza van tişta dikin dibêjin Kurd dibe hemû partî û aliyên siyasî ser îtifaqekî netewî tev bigerin ne bi îtifaqên demokrasiya Tirkiye belê demokrasiya Tirkiye elbette bandorê li meşî dike bînvedanekê wê çê bibe lê ev ya pirsa Kurd û Kurdistanê çareser nake em dibên ji bo çareseriya vê pirsê dibe aliyên Kurdî bi hev re ser daxwazên lezgîn li hev bikin û vana bixin rojeva xwe û li ser van her du aliyên her du beşên opozisyonê û ê desthilatar wek ferz bikin bêjin ki ev daxwazê me ne ev daxwazê Kurdakî qebûl bike em ê piştgiriya wan bikin bi şert û merc yani de piştgiriyekî bê şert û mercê nayîne ewa tête pêşbînîkirin li gorî van rapirsiyên têne kirin di parlamana Tirkiye xulabê tu aliyekê siyasî nikare piraniyê bi dest bixe weke niha her biryarekê bi serê xwe bide dibe kesê şu anda nikare piraniya parlamentoyê bi dest bixe ya heta di vî çarçovî de dibe dengê Kurdan dilêr be dibe parlamenterên Kurdan bikarbin tewazuna hêzê hevsengiya hêzê bigarin ya heta di çarçovê xebata bêt ya parlamanya demokratîk da gelo pêwîst e gelê Kurd û nûnerên wan li Tirkiye çi bikin ku di saywana parlamentoyê de bikarbin bi azadtir bi wêranetir wêrekîtir pirsa xwe bîne ziman bandoriyê jî dirûst ken yani bi rastî ev kesin parlamenter hatine diyarkirin nîşandan em li wan dinerin gelê jê wek wezîfedar xuya dikin yani ew şê metersiyek mezin maretîne ew tornên nebiyên îtihat terakî îro ser navê Kurda bikevin parlamentoyê û ser navê Kurdan siyaset bikin em di wê baweriyê de ne sala 1920 da çi hatiye serê Kurdan ew ê aynî heman dem tekrar bibe dibe Kurd bi rastî ser daxwazên xwe ne bikine ev nûnerên tên hilbijartin xwedî îrade bin lê mixabin ev partiyên îro desthilatdarın ne xwedî îrade ne yani laliyekî İmralı Abdullah Dîtine Abdullah Öcalan'ın laliyekî Selahattin Demirtaş'a laliyekî Kandil'e laliyekî şi partiya kesk û çep tidnerî ev nûnerê tayin kirine gelek tevlî hebin desthilatdariya Türkan
çepê Türka li ser Kurdan zêdetir e. Em viya rast nabînin. Em divên ev siyaseteke şaş e. Eger desthilatdarê Kurda dîsa çepê Türk bin, sosyalîstê Türk bin, ew ê li gor berjendiyê milletê xwe te bigerin. Dibe ev nûnerên Kurdan ê di nav Partiya Kesita jî cî bigirin, an jî dervay wan, ya jî Partiya AK Parti û ya jî CHP da cî digirin kesên Kurdin, dibe ser daxwazên Kurdistanê û ser mafê Kurdistanê te bigerin, wek xwe îrada xwe nîşan bidin. Ne li gora rejimê ya jî daxwazên rejimê te bigerin. Ev dema berê ji xwe derket ortekî dema pêvajoya aştî digotin. Şerê xendeka xistin Rojava Kurda gelek zirar û ziyanê mezin danê Kurdan. Bi rastî ev îro rewşa em tê dane, ew rewş encamê wê siyaseta şaş e. Dibe ev siyaseta şaş ji rojevê derkeve. Bi rastî em nabêjin tiştê mezin bira bikin. Lê tiştê biçûk veşî bira daxwazê bi rengê Kurd û Kurdistanê bin, daxwazê Kurdistanê bin, vala derxin rojevê. îro em bixwazin nexwazin. Can û Amedî berdevkê tevgera Demokratên Kurdistanê li Diyarbekirê. Spas.